Wabunkomo. Ngathi ungaphuthethi. Mana ngale kwamkhulu. Kame mbicha. Hayi ngahlabela kula. Vile ngene sivalweni moto. Khuluma mama uthi suyivulele imoto. Khuluma phezulu. Idumise mama. Yansi moda yenu. Banseso mnene, banseso ulilima. Moda yenu singasebenza. Yiyo-ke iregile sithengwe ubaba uNkomo esenzela Izakhamizi abahlali bakule ndawo. Imoto yakhona yiyo-ke le yiyo-ke esithengi imoto-ke siyethengwe lapha-ke la umama lapha-ke zamoto-ke ayigadeke lapha ku-district coordinator webulilima wobulilima ePlumtree district. Umama uthi-ke azame ukuthi-ke asukumise imota entsha. Nangu mama lapha nje iphethe. Akutho lapha ukuthi uhamba njani? Lapha sithabe sithokoze ongakazi ukubona intuthuko sibuyile ebulilima. Silapha siyambona uNkomo ubuya ngokuxhasa uhulumende. Silayo injongo yokuthi uhulumende uthi 35,000 boreholes in the country. Siyambona sebuya sesupporta ivision ka-president. Ungumuntu ogcwele intuthuko. Sizizwe nasemufuna ukumsupport, usisupportile. Watshelela abalaleli ukuthi ubani? Mina nguRohlamakhurane, ngingu-DDC weMangwe eThathe. Yikho ngilapha ngizoxhasa uNkomo.